Ninjani? Hayi sanibingelele uSpeaker nawe. So namhlanje ngiphethe insizwa yale, uhomeline wami-ke lo, insizwa yasemsinga le. So ngiphethe uMancinza laphana, uNondaba, uZondi laphana. So insizwa nje esencane kakhulu amaskandi. Hayi but ngiyayibona hayi umkhizi uyazwakala ngempela le. Insizwa nje enetalente kakhulu. So uZondi la uke wakhipha u-2 single laphana esishanje nge-EP. Uhamba nalo mfana wale empangeni lo uNjabulo Langa laphana. Khona ingoma ethi Saforce ikhona ngomjolo. Bese kuba khona nale enonjabulo langa la abathi khona hayi ungazivumeli isimo sibonakala, ungabuye ngeenkinga zakho, zama ukugeza. Ngisho ngathiwa inkinga singakanani but uma uphuma laphandle ubonakala ukuthi uyibhinqa laphana ke. So ya hayi ngilalelile ingoma le ndoda lo because kade ngilo ngibona ivela nje kuma features ngingayinakile nami. I think omunye umuntu oza na something and unalesa style lesana engangisithandile laphana kumgqumeni. Nami usifuthi uyamlalela kuma interview afana laphana kwale podcast le yalaphana eThekwini laphana lethi kwenzeke laphana host uMntungo laphana. Mawuthi alalela nakhona uyamuza ukuthi unayo influence amgqumeni nawe, uyasho ukuthi no yena wekhule ethanda umgqumeni laphana. So insizwa yasemsinga ke le, insizwa ekuyathi kulunguza laphana esikoleni. Siyazi komaskandi abaningi abazwani nombombo wakathisha laphana abaqede esikoleni. Insizwa ke lena yaqeda esikoleni yaze afika nasevarsity nakhona afika yaqeda ke hayi into engandile komaskandile. So insizwe efundile ke le, insizwe esencane laphana. So nje ngithi nje Speaker nawe ake sheshe sibike ngayo ngoba ikhona into ezayo laphana, yasishaya isiginci le insizwe leyana, ikhona nengoma laphana nanomtsizo obukhona futhi. And ngiyayibona na ku social media ayi ipresent ngempela and uyambona umuntu ongaba popular, umuntu ongaba big ngempela. So ku Speaker nawe sithi no abantu hayi abathi kulipotsa ihlo laphana emsinga laphana, ikhona into ekhona laphana uZondi. Sengilalelile ingoma zakhe, ngize ngabona kwingoma zakhe endala nami because lezi ngoma zakhe efana noRihanna bengeke ngazizwa but nganganaka angeke ikhona ingoma laphana. So I think ikhona into ezayo laphana, mhlawumbe mangaphela unyaka sesikhiphe nane album engalo shangothi usingileke sinikeze into enkulu laphana. Abantu abaningi bamaskandi bazomthatha bemsondize eduze bemamukele ngezandla efudumele. Baningi vele sebemazi ingoma zakhe but akayitholi leyo level efamily akayideserve ngoba unayo ingoma laphana. So yeah ngithi nje thina hayi asuhlaba usolawule Speaker nawe sithi hayi khona into eza laphana emsinga. Sazi ukuthi umsinga kaDevil waqala ubagqilaza ngengoma laphana. Sazi khona insizwa laphana efana noShweni nomuntu ekhala and usekhona uSicebi laphana usagqilaza namanje. But I think ikhona ke insizwe encane ezayo le, hayi ngizwile impela laphana ku playlist yami impela uqala ukudominate laphana uZondi. Awuza kabi yabo nje le ngoma ethi Saforce leyo ingithinta kakhulu ngoba ngomunye umuntu abantu ayi abanebhadinyana le emjolweni laphana. So hey sometimes uthi uyazaba lapha emjolweni sabathu uyazama ukuhlanisa izinto ubone ukuthi hayi umjolo ngathi one sided lapho sabathe uthi ngathi uzobhala good morning uphinde ubhalela no good night laphana yabo. Ubonke lento esenza Saforce kahlahla like ngikhuluma ne-AI lapho ngathi une girlfriend ke AI laphana, mhlawumbe usend message uphinde uphendule wena laphana ngoba abantu hayi kunzima mfethu emjolweni. Lo ngoma leyo hayi ingithintile nami, iqondele nje ngqo ipersonal kumina le. So hayi no for amaNcinza ngeke ayizibambe esiqini. Hayi siyawuza umkhizo hayi sawuzwa. Angizoyivala khona live video yami, angifuni ngize ngibe mude kakhulu ngoba hayi ikhona into ezayo. Uzophela lo nyaka sesi-review le-album ale ndoda, ngiyabona ngathi iyapheka impela. Hayi akuhlangane lapho, hayi sekhona ku-Twitter ethi Speaker nawe, kanti sathwana ku-Instagram Speaker nawe, sikhona ku-Facebook Speaker nawe. Bakuthi uthanda indaba kakhulu uzothiwa nalapha ku-TikTok Speaker nawe show, siyavela nakhona. Danko.